dongan di holo takku di ngoluki uraku iraho marsa ngasa tolak di gogoki humahedro uraku begeho tangis maniak ate-ate ki mana ori pati-pati kudoho hagogo kudoho boru hasiaku saya mengolah namoy magkahongiho so nagubay tuho Ya, ini mau mana di Burgagalu? Kamu lihat langsung. Iya, baik. Kak. Terus baru tadi, aku kemana gitu, pasar-pasar. Permainan nang terbumbu ma disebut nang sorang nang lir tapai ma las hatta tapi juga tuh hatta salani bisa arong upa asas bunga gudang may mana bangat tasar magula jauh umur may mana gudang naron jadi las maroham garela tad ma akka rezeki ngamuna dohot akka pas-pas nan itu hatta gimana tahalason di bagasan buat itu hatta mana ada nak Jadi sama lima di Hamuna dua anak do permainan dia orang kami di bagasan itu dia letak masuk di Hamuna Demoina bahwa unang seorang video makide kalau masih nama tadi kata kita sudah nami batu kami di sana kami anak dua Hamuna di nama saudara sa pamurah na tubig sa larong natubuhi si Pasipit Panay Medalis Panyat Kulihuli Panginoon to tamata di bata isibuti ng surang tubuk tibion tapasato mata di bata asa gabi julong manay siya julutta luwi man ang julong di bata dokar ng roy buri-buri magudang ibana asa lamang ni roa hita itu songono penabutar patupahami kasi roata hindi masih pa kulang-kulang pangaraw na songono penabutar patupah tua tadi kata namang gua basuna kayak misalnya oras jalan mo kuat lang Hola kamat. Jadi semua nama lasniroha mau lihat mari tuhatta pada orasong manuknya dihita tuhamuna raja yang guru nami keluarga besar si manulang kalau mau mima di heranang guru nami nang soni manang di pahokku di nama riteho nang nunga
dito sahat tuhita imana nilai ni mata debata sada sila sinirowa imana tengok keluarga muna o kusibutet alani i rodo kami madapaton hangun at tutungan di jabu na marapang na marjual na masa na marton lima dinalaw pasahat ton upat ubadan muna ang kumamupa paton diyon sa tuhat tapar dengan basa do asa agi pita-pita ni pagidot sa tuwari ng mangiton yan sa imbur magodang maakan ete-hete sa rumatua maakan na tua-tua asa sadaha muna tuturuan sadaha muna ng tudolog dinal mga luluya ka papagan na lumak dinal paghutot to paupon to ka rin ng mangingot Irugat sa tikyo nakaraja ng guru namin. So nondo peso na rin malita ng tikyo kuno pasat kami. Ima de kesimundu na huwag kami marlungan at kaindalas na huwag kami di kinsan ni pingkat pasu asa anggiak ma mamita mamasok punta na martori bata jalal sanggiak ma lohok di hamu para pasaulian mundur hamu tujulu mundur tujay sadama muna sonde ini itu nang gua sonde di tobu. Tunggu pasahat kami on sa makano bisa naringgan asal titi masih gopa gulang-gulang pengaruh na. Sadia na buru patu pahami sa itu hatta mana manggohi pasu-pasuna songoni masin hami atau natatamba na mo jadi songonima itu disiarani lasniro hatta naungro sibutet ang sitso sibutet nagabinung atamba di hita lasniro ha bilang-bilangan di hamuna bilang disiar lasniro nami mga tuturo kami opungna tulangna nalahu mangupa pamatangna mangupa tondina asa anggiat matutunian imbana pengen tunas anggi mga imbul magodang pengen sa ormatua asa anggiat ng bana ambon lasmiro hadihita so sumoni man gabi anggiat gabi hasiyay man dijurot ka ang sumoni nang dijurot tuhat ka sumoni man lang si pangalan lang sinatupan ni opung na yang giat ma tibu ibana manugyon anak, manugyon bor, tujulan na riyon. Tapos, sila pasahat ulos parupana. Matutupong, pet, sandok, mga tropak punuan, hindi mga tinodoon na alat itu. Di sini bisa mengambil momennya. Ambil. So ni mamang kailangan di boru nami ate. Dok, saya ikut pamuna ma okui. Apa? Jangan mau ikut kau. Manugku tanda maruko pato tuportibyon. Oma ulos parupam dad panukung da. Sibuk magodak ko sa matuna. Martino dohonan at mamarsogot pahut po namin yun. Amen. Kung siminig day nang. Siminig mo dahil Ako yung mga mula rin beka sila sinero. Bende ma, parahay ma. Silang naman ako ikan. Silang manglahi. Kung marang bukti ya kamu masak. So sumuli man ang dihita odoran ni pasari. Kana Nadi Sibulgaw. ini dari senama ya. Aka nanay sipati pota may mata pasahat. Tambahnya dulu magodak ya dere. Nah, Tinudos ko dere ya. parupam datekas kabalga. Unang jersey di Sunina. Anon dugo ni. Dilo makatay. Oke. Menghalangnya tuh. Jadi sumuli ang boru di haron namin alam mangupa pahukun namin ng pera namin. Ada orang kiriman ini.
Siapa lang harus jalan sih? Coba jualan kita ya, Bu. Bergani utari dari so tinggalnya. Sudah. Nah, aku aja sih. Kau balik keluar tuh. Audu lama so. Allah. Kami imahula-hula muna mereka situ orang. Alelay, aduk suku kusada di son. Nama mupus beri nami imam mereka topul sahad ogo pemu. Saan mo lang? Sahad. Di dia di nasida. Begitu lang ka alana marhuwa sa lagi di miyay. Di gulang dobe ka naso sangar pero. Dan boy waktu di nasida pala sada. Dan Alana sungunon dawa hika aso andardo. Mulu ulaw para datonon onung nga ulang marada ton. At tina ikon na sidayan do parjolo dinalaw mangupa brena ala na sida do na kapupo. Baru semua ditugyo kami niyan aturan. Judong kami marsadawi da. Ada belum masagok ko muna unang gabi mga si Junjung doha no nate. Sarapang sanggap kita. Jadi songo lima. Yo kami dah. Tu hamuna sire do tamu guru. Lari do kami tulang muna. Nalaw mambuan dike upa. Dike sumundundo nalaw mangpabadan do pertunjuk muna na surang pogon tu arianon dongan ni buta sama sama mertuan. Tuang minang Marikion sadarion, las marwa muna, mancak kumadiak kepada daging muna, marito ng marsugot, sa lima tambah di tambama, di pudian nyari, so dia kepada jarian dia muna. Tukunot penaboy naman buka kami, marikion di tiupa, di mangupa, badamon, do dia kepada di muna nang, do dia kepupu, singgur magodang, nang di tura-tura dia kepada na tujuan nyari, terkonima, gawe. Terima. Kamar hotel jam Nari Panjolo 26 Barkung. Opor pandanggi. Sehat. Bantu tulang mak. Barang bantu sih, barang kaisa petulangan dokter mas. Sisa dah tulang tulang. Arang dobe na papat kolong ni roha. Si boto namin dong kaya namin. Mabay ka pergi lihat. Ano kami? Ano mo siya lang ina? Yung may pangano manong makarsiya. Boto namin dong kaya namin. Singgang namin. Luwag na di hula-hula namin. Wajay pasari. Tagi ako. Katulang. Ilas ni Rohata, lugan ilas ni Rohanami, di makalas sudah ng sorak si Butet di bagasa tikyon, di karang sal, talas sunay di bagasa selero marhite si kesek. Alam nang lupa tu pa anak kerja nami. Moro tu penas somon di parput pasatami, las maroni rajai. Ada julu putar rumah tu nang ate. Oke ma putar tu ha. Masa song naman tak jam tangan on. Ningit ba, nusi kan rapi jam. Tiga na cuci tangan.
perbulian. Sudah persaulihon tabasa nang itu tempat di bata martanyang mahita ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang no tadahanu marhiti-hiti anamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami data poro hamilun sandulo badiyomi dinamalikitan kani napasahaton hamlo tinaruham ko pamu dinggar bahasa do asini ruham kasa dokter mangiri-hiri dai kinang patinami ipato pasoham satu bagas tikko di bagas dame las ni roha lumay bagas na ipason ali Tuhan di bata amanami di parpungan nami di bagas tikyon di mari makalason siba sabasam Tuhani marhiti dia seseorang ni sedap dana boru ido Tuhan Allah sekami di bagas serion alani ma Tuhan sedar rohanami hamina pungudi so dia akan marhula-hula nomor boru pasal toni tu tanganmu asa ke becak pertama kali Tuhan patu terehosa asa ke bejul Malaysia jul nami ibu nang dijulur so ni ma Tuhan dan Tuhan potong ni pasal nami tu asa Tuhan nang diber ni telah mengalami sidang bari dengan lapor dulu sika sabasa makna sahamu dengan sidang soal itu dilasir Tuhan nami menunjukkan di bawah video nang si pangan to sinur sa kamuram mo di Jalohani siya hasil dulu di panganay na siguro pasok-pasok pangan kami kami siguro ko matang namin at pangan dulu namin malusin ang pagkanak ko Tuhan ko na matako sa Tuhan ni siya kasi hamsan ko na pinagiging natamaan ko pasok sa resepto kung matuantangan rin palikot namin siya ang makikipit Yesus Tuhan namin Amen. Sawari ma di amam do na inang hula-hula namin sa luhut na. Si pangalan na hupat pahami si titi masih gopa golang-golang pangarahu na. Tikus songo ni pe si pangalan na hupat pahami sa gurang mapinasuna. Tak mangat manita. Oke, sayur. Sayur orang sih, mapas. Terus manis, sana udah mau katai. Nang masak do pete. Sudah. Sanjari sudah ada. Nah, pada sih. Kalau kamu sih, boleh sih. Kalau semua kode dia menabur udah. Aja. War pulang. Aja. Kalau lagi, dari bisnis warna pariban lah. Lah tuan. Kampur mana bilangin dah dong. Balap pun belum apa. Elan ada. Sini garap, Dona. Merdala tu. Oh. Kena.
Andorak so makatahi dak karaganani ala rekodo be dia dapat pasu nanang sepada muna tuhani dulu lima dua anak parumain uzma natalas di bagas septikyon ima si basa-basa di batang nang seorang tuhita ima si udet alani kerajaan ini alam nakan batu pahami mariti si panganon nomor saudara waktu semua dia kerajaan ini akan tulang saupung nabuta persaulion ima dihatan si panganon atas itu dia masih kolang-kolang pangarauna so ini nabuta batu pahami kerajaan ini buat tadi batama yang bermangkuakan tempat pasuna utusin kerajaan ini alas yol berhani dia kata tanya yang doa pasu-pasu tuhami lubai martuana do parumen nami khususnya sebuah puta ala beri kami akan diharap romuna kerajaan ini berhaton berhiti horong nasib kamu sebuah puta neng Roma jalu hai mata bertuk kamu alai masuk di bawah nak kerajaan ini so bari nami tuhamu berhiti silot tadi doa sadarion nama rakyat kesek doita bolsoni benar buat patu pahan yang rencana mi las marohamuna dan dua nama dok tang malam di godangan yang ala neutiknya tinggalon ala tang yang nama rencana mi tukar nero bui pas satu nami nang bolga dalam pasangan pok kamu selalu nak kasih raja di dodan nami ala nami belas tahun atau lo hamil Roma dan untuk kamu selalu namu siraga di dodan nami so ini masalahnya kerja nami mengiru apa nero kami kerja nami takas subegihani sampai roham itu manda untuk kami ini rohani hemam lah lagi si mahami itu mudah rencana mi Kami bolsong kami nilai bah kamu udah botol karena belum tak kasih nama siakangan nama dia nilai dari itu. Tulang nami, saya tiap urusan letuan dari bulan. Diamu tulang nami, jadi bahasa ribu orang sadar. Tulang, kasto, hadirin dari Serion, ina di nama kalasan, sama-sama data, itu keluarga data. Organisasi Malindang sudah dahuluan untuk keluarga besar pasal ibu orang masyarakat. Alani nak kerajaan nami di asli rumah nami. Wahai mendapat kamu sudah dari tulang nami do keluarga nami. Mau tu sono pe dan nami tu kamu dari rumah tulang nami pasal ibu masyarakat. Jelas marohani rejai dari yang berlanjut lagi juga kamu manitang yang nama ulu tomat tadi kita bukan negro dibas pau puta dibas burung lalu helamuna dan aku mengalami mulu segala pari bukan negro lagi las malam kerja bicara Jadi anu mata ini berarti mak ala kami biasa dan harap muna katulang bagi muma langsung jalan kami sebelum hasil dari nakulang mulai masih enam ingat bilang nasi dah diopung na nama tomi opung na muse nyano pung na to ngalaya la na buru ni buru Jalo na itu sedih. Ang bebay luar tulang. Tidak mau Bebay luar. ada kita bisa namakan. Ini mau guru. Dangadong be. Orang nami dah. Kapariban nami buru basari udah ngarong be luar be. Dangadong be. Nak tutup nama-nama dah. Oke mak.
bilang tungan di Jagoon. Naruha tersunong amang guru namin. Kebetulan adong dia kepartikian ni hula-hula muna dang do pesahat kira holong nani sepatu kon nasida. So nari hubal kami matiki jolo dado kon nasida mak jalo mo majolo tersuni ma alus nami. Tuwa muna ang nami. Gami adu di pada dato nak kena masih tu kita. Ido paniron ni hula-hula muna markatun orang tuamu. Itu roh kamu madapotok kami. Anggo pasariwo tong gorat pantas mai ngaro. Abe alus nasida. Las rohamu na itu terus madapotok kami. Ape kami pisoro do madapotok kami terus kamu madapot. Dek kamu juga waktu kami tu napes pasang kami. Nah olak si gorat dua kamu mulai so. Nah mangadu bisa boto kami. Santai itulah. Las rohan abi dia orang Indonesia. Alam langsung di betulang. Ba naing adok si pasatu muna tu bau puta. Sejak kau kaya menjuli las marwana abi. Iyo na horok kami. Ay atur na gorat no kadok. Pasar parpani. Iso ni mabere. Las marwa masangwa karena tiru hadu anda. Ya kana uli nadenggan ulau tak. Hadu ala roh kami mata botok kamu. Sudong mana rita ibadah nak tandungu di ton. Ate, ya to pa puda. Siap ma. Ada teman nona. Ada teman kaya. Oke pak, akar bukan di tulang do nanti. Gabe majalah orang. Ayo bimbara. Semua orang kamu nak tulang. Sada baju kuno. Bahasa Ada tu. tu. Tajuk pengajaran. Molo tungarong nakini na pasahaton naka berubah ka rumang na baropa ti sibutet. Dia mo kapanaran nami, pangiruhan mo sa kapanaran nami. Dah dong ate. Baji luar dong. Alana ugen nak ngolo pangeran ni jaga sorot do. Bereng. Basta natong nilanon na ina. Dah katuk lu nak sudi. Oh. Rekehero kaninang bako. Jadi Kulitan ko pahukuran. Mamo kayo na. Orang majalah ko muna. Ayun, masalang yan. ayan no kep na sarang na humuda. Nagmajalah ko pwede kapayaran ko eh. Sira dauluan. Molotong pero ano si pasahatot tatu pisibutet. Dinalaho marhehe mahitan lo tajalang pahukuta. Dali masuara. Asa tapasik ko julot to kaula-ula to sa luhuna. Jadi mau lihat ma. Ada orang sa pasahata mi tula-ula nami sa luhuna. Bangiduhay man solo suara siap dong asal tanami. Gabi jala oras. Wah ita sa sira daluan. Nakita pangapuni na yan, sira pangapun na itate. Wala ate ma. Jadi mo pasatay ma tuhamu ulah nami. Mata pagtinggan basa. Jala dihita na pungunso di paghorason madihita. Aw siendo nga sa uta utusan. Las dorohan nami. Mangida di hesek-kesek ni pahupunta di Bogasan Tikyon. Dakola ganjang dohon nami. Simbong magulang masibutat. Pengen sari matua. Songoni manang dianak nami. Dianakku dohok boruku. Terpaksa aw magdua tutul. Tu si manulak terpaksa dua anakku. Tu boru nami tetap boruku. Jadi tu pehudok naik. Anakku dohok buku nak pulalong kamu na. Di siala bolo hudo anon helakuan anakku deh. Hudo anon pangmaikon buku deh. Jadi dia anakku dohok buku. Tipas mahamuna dua amang tujuannya yon. Pai huti hupa hopu. Sari matua mahamu ganjang umumuna. Penggeng sampai matua. Asamui ho hamuna dua amang mapagmudu-mudu pahopukon tujuan nyari ajari dohok denggan unang bayang lemba-lemba zaman nuengon ngau malu dak nak siap kita na tua-tua na jadi manat kamu mengajari songononi nang ima dohono muna na dua ima johata sian nunga sauta muna na damang dapagman nang dianakku bapak ni si Alpon ajari amang indon abang mon nakpehono poso ngapag jolo ho mangalami hatuaon na tua-tua jadi masih tugu-tugu kamu tudolo tuturuan so nanidok ni namatua na pagjolo masih amin-aminan so lapak ni gaul
Masih tukol-tukolan songon lapak lipisan. Songon ni madi hamu na magtinodohon. Taglobi dia kaku di buga sa tikyo nakang. Lipas mahita na dua, unak kolak ko do ipagsa. Sa imatua mahita na dua, pai huti-hutop pa huputon. Ala-alo, hobbang balok muna sa dinding. Tepat kita na magpag-iban. Tuk ngepek pehata na hudo akak sendo nga sa huta. Baganjang madiboga sa hamdakang. Sa imatua hitan sulit. Sa rumatua hitan sulit pai huti-hut. At kapahuputon do anak kuton. Butima. Ang buru di Roha, ala-along do hitan sa dana do natulong mo, petuk song do komunisian namin na parinjolo. Alay tong do ang guhatay yan noon, mungkin lain na no siyan hami, rong bidok na tong maraming sa kamuate. Jadi molo petong manang na siyan hami jumolo, ba marpangaju mo kakang diliate. Dami sa tijawan. Mauliate madi tuhatta, panorasol ngarihita. Di pangumalas ni Roha, pinamarpungu hita dito nga di Jabu. Namarapang namarjual, namasangap namartuon. Dia ka ari noksal kututuri na sahat hukon jojo muna. Oma ari na tinitigulan na tinangga, ari na nilon ni Tuhan. Mga tipakita, marsialo-palopan, ima di na marbocir, di na marsiala. Mga leleng rubani, tapay mayma, ima di parsorang ni pahupusta, ima di tentet. Ape, isugasan ang baspat kenoma, mga dapot, akan na sinakapan ni Ruhay. Ima kaawitaw sa paras ni Ruhay ni itongatongan kay keluargaan karena mo kita dinahkan amarula marburu siyan hami tarul mo binaros yan barus andam dewi tu hela nami dohok di buru nami nunga tutu amang nasa ilaw non kay mahita biar kita imad parsorang ni pagkuan so na rin nung mabasa ito ba ni Aritongos di pasaut akan sinakapan ni Roy alam ni siyang giat ma nung di pasorang ni Imanay hamukin yan kaya namin do puro namin sadama hamuna dinalaw yung buhat ton manupunog kung magudakon sa adong akos paras ni Roka dito matulong sa keluarga Atta molo to kasimo do rupani akan obat di aroro namin nagtunon. So ni do penabuitan patupahami sa dok ng manarita dan katong mo. Posumaro kami. Simbol magurang may bana along do kat inahaduan. O ang martungan di jawi ni sipe asa dikata musen hombar asa sumalan akan di paradaton. Sisuai sonong nunga makatay dita walaupun lewat via telepon. Jadi mau songon hamil yang main di aroro nami apa yon. Warna ma songon hidupnya menggunakan kinon nama kesih hidupnya. Jadi yang dia ma ucis yang ini di nalau magulang ma nanasan na jalan mulu bereng kami terus sedekah himun dari sadukna akan diberi nama ramaran nangpe Mamak Filipin songon ini saya dohot at Bapak Alpon kando kabere masa do munai matela sorokanan jala imara membaen lain namion untuk main asubuh itu bertahan sehat ala mungkin boy do muna masih minaminan soal Pak Gaul mas protokolan soal suat European imana di hari may mana dinasalaw non itu seorang cuma do mana mangitun itu nayan ikos sahak do tu nasa rumah tuan ne mana asau pinungalay do las marokam ale nak pesongoni tong do matangyak kita tutuhan ang dia joli sekolah adu anu pauputon mulu ning mula pehamuna Allah asa sombok kasih nomor paupu kita teh jadi tok songoni pen panimai sa diaroro nami nama dapat hamuna sadok lima rohamu galalas marohamu naman dalawatsa. Jadi mulai sekolah aku boleh sedek ganjang dah boleh pasahat. Kebetulan prok lebih hamil ha. Nama kamaran ini orang turu. Mungkin tahun nak boleh kali tambah ya amat tuan iba do atau menjadi ba. Mulubunya nang go sa alas panyaran. Oh lah. Perwakilan. Oh, boy din mahuan magpakita ng spesial. Bye, Mauti.
nang masorak si Butet. Mulutok sa mandia, pimarsok si Butet. Unang gabi iparbada mo, dahil nang daan daw tiyela da. Sandok, biya maso yung magoda ni Mana. Nang masogol ibuta mo gara-gara ni Mana. Si Pature yung buti, ang mabada. Dahil nang asulungan mo na sa umatuon, bormon na. Masih doon malihat. Orasan manang bisita. Apalagi bastikyon Las Rohata. Diberi kami dinang nako kami itu ngani bagas muna na marapang na marjual bindong na pangkamisina. Diberi kami las ni rohamuna di manjalo haronan. Ulang muna pasarin. Di mana marmula naung tamba las ni roha markite hasi seorang ni pahokku itu ngani bagasan. Diburu nari nang di keluarga ni helangan. Iro na tahalat son. Na kinonong nga ito di pa sa tamu tuhami. Di masipanganon na tabo. Yung atong lasahan namin. Siyanggit masipanganon. Sa pamurnas mo ito daging saudara ito bol. Si paninda panayle metong hitas banyak ito bol. Yote nahurang sikop. Masalod ba't ka naman buyak kapasapasunan. Na kinon ito di haro namin. Nung nga ho pasat kami, imatang yang namin marhite. Dekke upa. Ito pa hukuta. Ang soksongonya ka dikilopan Tuhan na marami. Tangyang nami mayang guru tupa asa ang giat simbud magaw lang iman hipas-hipas. Soksongonya nang guru namin ang hila namin. Sayanggit manasida margogo nalaho manugunogu maparmurmuru niyo pahuputta. Mambawan tujalan ni Tuhata. Asang giat niyon pahuputtaon gabi sibuan las niroha ito nga tongan ni keluarga muna. Mambain tambalas nirohanya ka na tua-tua. Asa dohonong matutusongon na nido ni na tua-tua. Asudak kani hari-hari na tanggo pinangit ko. Sinding magorang may manas ito ka may panay na hindi. So, sangali manang tu, wala namin ang tuboro namin. Nung nasahat be, tangyang namin tutuhanin. Nung nalipasahat ko ang las niroha. Dipiki. Bumber keluarga hamdi ibutang yang nami tutuhanin asang giat tibu mardaka usiam dirang nawai pasahat Tuhan muna kolong nasib Tuhan tay imarhite hal seorang itu hukum namuan sehat maha muna dinamandalanya kaulaw muna asa adong pakyom muna nalaho parmudu-muduhon yon pahukunan yon mulai si anak dan akon tinggamma ajar-ajar hamuna bukamu tu dalam lumang iron itu hatta asa angiat si bunlas mirohan itu ngomong keluar bangsa asa dohone masamona hidup ina tua-tua asa binangan si hombing men na binong kan itara budo sanggar maporik tuba masa satua margogo mahamuna hela margogo mahamu guru asa angiat adong pakyo muna malaho pagmuru-muru niyo ko naman Yesok songoni manang dihamuna na tua-tua ni lain nami on. Moliate ma mga ditubo-tubo hamunan yon hila namin ang guru namin. Di manalaho mananda hula-hula na. Mandalani mamulahon at kaparado ni. Asa ang giat matutunyan tujuluan yon. Pambanlas rohatta. Soksong ni manang tuhamuna namardungat tu. Mauliate ma Tuhan nami tuhamuna dinalaman ni Roy na mamulahon pulau kadipikyon iman naman ba ito bahuk kita asa anggiat man yan tujulan naryon asa songan nilo na tuwa tujulan tuhamuna asa sadang misilingtung main na sinunod ni Burtoba oras mamu satu na muli bulu pagpamahang muli dagasan lasuro lima sa ihatan nami bulu-bulu ditang bailungan gusto nga ni maong guru hata siya kan hata na jet siya ulang na pasarin tima wala tima Dua sana silok pagaron baru silok kau. Tuktulak penon siya tapuun na pasal terkata. Sudah pasal sanogi. Pinasa apa tapuun? Gabi mak dos marwata dihadu di pada dato. Dia kana palau papun naking aturan na pa sa ibu papun ada dong pasangap kita tulanga. Itu mau dikingat ta lah kamu manon papun. Gabi mak, mau dati mak gabi macam lauras. Di hamuna terlumobi perburuan nami, terlumobi dilekku, bigilekku dobe. Mau dati malay, ipas maho, siak maho. Iya naburu nami, iboto nami,
boru nami ngaparjulu be. Jadi jabon ngamo rubiak kasih pertamiang. Mangido mami hula-hula muna sa luna. Nakpesak kami tulang. Margogo maho laid. Pagogo mapagobo sa pertamiang mo. Asang dia tipas solay da. Lau pasahaton si pasahaton to kaberekon. Akapuda mapasato kaberekon. Gogo mamartamiang raleda. Nunga tababe pinoparmo. Las maroham. Ate. Saya maho tujulan narion di bagasan ay pason. Gomos mabuat tamiangmu tujuannya sanggit totong. Gajang umur 1 2 3 4 marnono laikku. Ate, asa tunggabi so naka Panginoon at kahula-hula. So ni manang atak putulay. So no peolay na mandapot tunay nga kapinoparmon. Ka unang master ya tordia telay da. So ni manang diha muna. Terlumubi na marnongat dulu. Mula ati malay yang perburun nami selalu na karena merlongat tu molongat kolon nilai nami on tidak no masih bado-badoban di posoran nami lae akat ruang mona akat na ulina denggan asang dia masuk kena tua-tua palita pagabe tu muda sedaluan mengamarin muda gabe takas no ber kami hamu masih pauduluan di sok songoni pe terlumobi di like di berekku hamu na hudun lesok bere di hamu na huboto do buru nami on Habis aku bolu masa nong barang naong di madokon, naong di badan, naro marga, borat nama dokon, naro madapot to marga tapu bolu, badan duit. Di jualan ini natoro, nang buru dia peho, buru tapu badan di, udah lo ambil di baru, roda wis, nak pedongat buku berbarus, nama jaloi, terbuka juga. Jadi dihamusin onokku, tulu tingkat naik tapu bolu dah. 2 tingkat naik situ orang tulang bona nyari. Jadi modal halak batak kita masih ajar dan itu sila kosong. Jadi oleh kamu akan ajar ni dengan tubuh mas panu kamu dah terlumobi ilek guna marwuru tumeyang ala koma na ujuk tu bereng naro tu kada daton tung namar hape maranggi tiro-tiro berek kuda burju hamu bereng burju hamu selilingon di so jalan berpanukul do baru tulang mo do baru stoy mak sewajari do alai boto hodong iburu ma barang iburu teh mana so nah kamu nak pehok siang gian dak salah nama lian paniroyo da ala hodo kading da boton di siburgon di tempat nelekon ade itu songoni pe haro ni tulang siang dia ma paupuon buru-buru magodang siap batu jualan buru bereda tupe naro tulang nama buat hola paropa do boras siguriton di perhitian duit boras berito di dari tina tulangmu firma poki baru pacalonga saya firma tor dini berek kudo buruku tujuan nero lau peiring-iring anak saat tunamar pahupu saat mahamu tunamar nini marno satu nasor matua de alai pesan di tulang marsajar kamu dari mana dah nang moro radiro tulangmu radiro isona kaulam abangmu dalam masih terwak kamu dan itu risa nama botoi sila kuna hamil itu belum itu di mabotoi alai nama si ada roda tuh pesonon halak kesek-kesek ada boto hakai dua mute katolik damau terdidi kan saruba do noai ngalana soma terdidi asuari terdidi radiro kaminan itu juga nyoron dan judupe tatap di badadatun nalau nanilan di bata kapasu-pasu tuhamuna berhide kalas neroa yang kepada daton yang kena hidupkan itu tes dulu itu sang dia mahamuna tujuan narion potong madi dongani Tuhan so ni pehatak puna sautihi sang dia mai pasrosamu basuramuna makorona dengan dauli mai unang manarita badam muna unang manarita todil muna di haroro rami tulang ade gabi mah kala oras no pehatak kona tadaban lapah poma ahaduli di pada daton tu perburut tadi bahasa itu bahasa taima tuan dulu kami jelas horas mulai tema di partik memang pasal mula di Bungkason so nama sotik dua mula tapi mau bima beri nama marah-marah ni mulu bapak munaan layan nama dua ada bersyukur doa kita puji Tuhan ibu itu dapat kita pakpon ni Tuhani mati tehon basana tajalo pasuna umat sinteton sangat dipendidiki nak ida ale dison pesakku dua muna berekku terlumobi ma hamuna si ikai jabu bonado dison peluksa saunari meton tapature
tapa dipu, tapa husur-husur, tapa godang-godang, sampai sa balga-balgana, merdatua boy gabi gatin si Parobowo, tu ke depan na imana. Ale pesan na inti, disi dia mana lau si dohodokku, tuhamu na tarlumobi, semarana marboru mahamun tulan narion, unang adong sanga hubigihami hula-hula muna sa luhut, barita bahwa itu bukan titik-titik. Mandokon aib kunang terbuka. O pesaku tuha munda, sombaku diamu. Molo sanga do terbuka marsogo ti, gabi kotsa do dihamun keluarga na marhamaranggi. O pesaku dihamuon. Dana bululayan sepanjang umurna at na parjolo di manang na sakita. Jadi iko kamu na marmarus ni roho dinang, buru. Da gunakian ima pesaku intina, rai. Jadi andorang so tatu dia katang yang tersongonima. Kebetulan ni payudi magodak tung ragam ni kapas-pas malipasa ni kadola muna. Di kancang di dia kari naning adung sulaw ng perumuton niya ka para rota pada kari haduan pinamangin yung jagarna di patupahami diyan kabarisan hula-hula muna sa luhut na nalaw mga rupiah muna sa kabulan tersongonima. Di hata ng mga lusi, ang si tambatua man na paringgo man siguro, oras mahamong sa rumah tua sa liling na saud mahamong juga Tuhan, doon subi keluarga ni Sira Joluan na adung di Kabupaten Sibolgan Tersunima. Para jolo-jolo Pak Mandok Mulia temahau tu sudi akka tulang akka pung hula-hula sesudi nadong dison. Mandok Mulia te ngaroh hamu akka amang inak sudi matulang lao acara ni pahok pumunon Mandok Mulia te maaw. Ibe, buha kamu hilang. Tagurang manta di Puniwan Las Miruha. Sihamu Mandok Mulia te mangisang Tuhan. Diala dengan di basana, ui kita maku di acara ni ese-ese ni guru namion. Las situturu haku, rohanami di haradio munai, di hula-hula nami, gorat, situ morang do tapu bolon, situ meyang hula-hula na marhamarang, tapea. Sesoni musen dia diulah-ulah po. Mauliate gorang ma pandok nami tuhamu bapa setangnya kok kamu ma pau pumunon sayang giak ma imbur-imbur magorang imana dongan nami sa rumah tua imana songoni musena hami akan marhamaranggi sesadanya rohanami lao mengajar-ajari buru namion hipas dunia kamu rotu bagas namion nang pesongoni hamu mulak sehipas mamuse hamu mandapotok keluargamu nabi songoni ma pandok muliate mak baik Pak Lurah. Muliate madinita muliate madito at parora sa madinita sa lubog na kami sa Sira Joluan lima ang kada sotik tu mga pupunami ang gibuli namin ragi manulang puro bere na ibibere ho amang Victor Parhase ang mohon basa-basa ni Tuhato Iliang mo siya tuhamu na taba na adongi marurat tutoro mahamuna marbuluk tugijam mardapkat usiam usiam pirang maranak marbulma menugin anak dokurma muke o pagpunami ang nanay sa pagkukuat ko kung dapat tiluan daw na nah naksongoni idongat sa hutan namin Rodo ang tutu, maniroy. Dinding ko na pangmagdasayan, okidor. Dinding ko pangmagdasayan, okidor. Panggayan. Dilungat sa utan namin. Rodo ang tutu mangalayan, at ang naulatan na lenggan. Ima di
tabat nang sada di basa-basa Tuhan di tengah-tengah keluarga di tengah tahun-tahunnya imat ang ginulani marga si Manulang. Oleh ati kurang mak tutu basatan garoro munay. Naksongoni di paniaran buru bere ni si Manulang. Oleh ati kurang matutu basatami. Ala itu rehamu dah tutu di rupiahmu akka hula-hula mo na mangulaw si Blorna. Dang na maranalo jamu tutu mangalian nak katenaga mo nay. Maraw tinggalok kamu sudah akka ulaw na rekodi. Wala ati madihamu akka itora na burura. Jadi dihita. Menurutku waktu kalau nak ada dua-dua oh kita. Kalau kita mau juga. Yang kemanikulan. Langsung ni diraja ni hula-hula namin. Amang ina. Todo hamu tutu. Ipat seorang ni. Waktu tahun. Bibuk kamu na do, perbuepir. Kamu nama tu nama dok. Firma poki bahul-bahul pacolongan. Pirma todita luju ka pangomoan. Langsung ni ulus. May pasahap muna. Do deke si mudur-udur. Sa ulo na tuturuan matutu anak namin. Mga lugahon. Nadilian ni tuhata akka basa-basa taban na arongi dito nga tungan keluarga ni anak ko to. Kileng mo no pohok mo no. So ni ulos na pasahap muna. Ulos si Turok Rabu. Gajangin na urur, pwede ina bukuan mga oraw. Si gajang umur matutu. Nyo pahuputon. Tujulan na orot. Jala si Turok Pinopar. Disuli hata na uli hata na dengan. Ada pasu na dipasak muna katulang na tulang. Ako nami may son hata ni na tua. Batahin ni parmaham manin na pihak di garu-garu. Hata na uli hata na dengan hata pasu na dipasak muna Tuhan yang kapargeleng muna na marhamaranggi di Manila si Radulan. Hot may apuon ni anak kami yang marto nga ni Jago. Pada kami patikyanon tu protokol. Ima tu matuloy si Radulan. Pasik ko berdua ti. Setari gurang ma dia mata raja do inata soribada naliya nalulu na marpung hita di bagason nani rao ni holong na siya na matalibata dorang sohwa puhami katanaulik kanadinggan na pinasaha mo kasiraja ni hula-hula nami losang madolo hami sauti mangalen hatakuda tinapun nami do paromain nami liha mulai dua anak do paromain las rohamu las nang rohanani ima dina pinasahan yang mata dibata Tuhan muda dua ima marhite sibutet dipasahan dibata itu ho asa gabe faturaturemu wei sailing mangulu di hasiangano si dono kutuha muna dua molo tung siat do martaba hari martaba bulan martaba runang tahun magurang masibutet si dono kutuho so tu ngadong dia muna dua napasitik inorhon ni si dabuan nahurang godang molo pasiti marang na marsol hamuna dua dang nagabi hamuna dua dang nagabi hamuna dua marsahit sibutet do nagabi marsahit ali ala posoro pe huamang dang di botohoro pe ru niya kapakatayon na tua ala patorang tuhoy na tua na madok molo batad da hor betorubara adong nanido na labatan na disi molo marsol hamuna dua antar suami do istri dana do panobosan na alani idi hamuna dua anak do paromain nami sotu ngadok kamu pasiti di keluargamu
adong pemang naswadong molo tu sorong pedek ke sirai ma ngati hita asan ma dinggan harmonis keluarga unang adong nahurang asa tetap sehat si butet nang pinasaha na Tuhan Muda dua. So ini mas suara nami Tuhan Muda dua. So ini kita nama marang di parang kita siraja luan. Mulu bere do kita nuang sut mas torok do kita. Las dorwana nami disi. Las dorohata. Mula doa kaulah las dorohana pe sinunuton. Ya sedang dorohata peparan di siraja luan ni. Tetap bersatu kita teguh, berserah kita runtuh. Kido sibat di kita peparan di siraja luan. Saling adong pungwari di kota Made Sibulgaon. Atong ibagasan ni pasok di kita Roma dapaton ingaran ni dungat tubuta si madulla peparan si Raja Luani molo marhehe pehitan non tong matuan maramut hita ipasati itu bagas tabi gan masada ibagasan dame las ni roha dumi manang ibagasan nahi pasok dia musa luna kasih raja ni dulanan tulang nami rajai tapu dulu molo di leonor bona tulang nami maura situ orang ate situ orang situ ama do jaka hula nami hula nama raha marangi rajai situ meang dohot kutapea dua madi hamu tulang nami hula nami rajai pasaribu gorap bor malsada at karaja nami Mulia mau pasata ni tumat tadi datang. Giramoti lu hamu mendapat kami di dalam sekecil. Di mana dapat upahon, ulau las diroha. Marsiti harus orang ni sibudet. Tukil organami ima nagin waranna namar hese. Alani kerajaan yang kami tu. Itu kalau kamu lu kau lemu hargai. Kolan mangalehun hata pasu nasihat mata di bata. Ibas hatamu tu anak nami helamu borumu parumen nami dunubima nang pahukutta dak kabalas sami kerajaan dengan kata ding dan kanau di pidasamu bersama mata di bata sadilema di hamu kat kanaro kaneng ro las ni roa dungu mang ibagasan nahi pason ipas hami nilau poda muna tuaka aran neng ro alani makarajaan nami bol sungod dia binaking na pasahat nami marhite sampani nami tuamu sa sirajan hulala nami dang natus nami dang namakulit nami molo tung namanus on namakulit kami rajan nami sehingga demenan holit bui bok kamu di bagas tangyangmu tuakan nang ro bui tamar las ro marhite hormat siya namat tadi bata alani makarajaan makanadinggan na pinasamu tuhami puhai masona tanah tu rumadok asarba nga madre tuhuta tangga belat jabu ada gabi ata pasu na pinasamu kasiragan hulala nami Bapu kami may takas hot martong ani jabu simo munang mah gay matada horas Tuhan mah memberkati kita saluna horas matang yang mahita sesuai 2% Tagalog di bagasan Guarniama do anak tondi porbadia amin ale Tuhan di bata aman nami namar bangsa di benua ginjang puji somba di pasatro nami tuho ali Tuhan jala tamah kami totong pasatun hamulia tirni rohan nami alo pakilalahon kami di salukna dengan dibasa ng asimu ali Tuhan na mangaramuti mangiringin mandungan ni kami tarung boy matotong ginamayan hai pason di kami kami boy kami sa turudikyon mariyang roha di namar tungo kami di teman jabu namar tuon ima di kami di ako di namar tulamar boy ima ali Tuhan di namar siala akka di alinok saltu nang dibasa-basaon hosa danak ima tu rajan pamuron nami tarungoy nga terhusos itu hela nami nang do di burung nami ang giat man yan aliamang basa-basa na nilihon mo maritiyon danak na upanjaluk kami tau pala siniruay asa tuhotok tong upasat kami di na manguruti madungani padahon akan nasa parmaraan ang giat tong imbur-imbur magudang unang adong di pura-pura panan na asa ang giat maras niruwa kami di salut na tarungoy ma di pamuron nami di ngalaw pari di muson tu akka ari manguron ang giat nagabe na si Pujion di tonga-tonga ni masyarakat Marsogor langsung ni di tonga-tonga ni kekeluargaan tarung mobil na ulu mangului atam ng podami ale amang langsung ni matutong di salut na akka keluarga
nama hamaran dini akka amang guru namion nang songonido dilay namin na matua o suruhan namin asaho matoktong ali Tuhan na mga ramuti na sida sa loob na mga liyotoktong akatiw ni patsarian asa ang giat buhay na sida marsada ima dinalaw padimudimuton ima danak na nilihon mo ditongtong ilogaan ni asa ang giat buhay toktong nagawi anak na si Tuhan tu akka ari na yung mangihon songoni pe ali Tuhan di salut na akka nasa perpungan namion upakilalon hami na hodo na makajungjungi hami nunga marbuna jala mardarhut marhaujungan buka salas miroha ang giat matoktong akka tunang mangihon sa iho toktong dinamasu-masu akka ulaw nami manang didia pe hami ganuk marsarasada ali amang dibata amanamis tokin nari neng mardomu sirang na mahami setongan ingananon siyan hami akan nalawan non toktong matuho kasat hami dinalaw manangan kami padahon nasa parmaraan asaboy hami saat lugasan akka haipason do las niroha nang soni toktong disalut nakakiluarkan tinggalon nami o matoktong dinalaw mandongan ni mga ramuti na sida asaboy toktong mardami sonang nasida ima diingananon ali Tuhan dibata aman nami takas pakilalon hami jol manaw tarunduk kami tu akamadabu tu kahurangan hasalaw makporondo sa diami alan imang ido mangelek kami tu jolom asa salpuhon may Tuhan siyan hami asaboy hami talup rotu jolom mangido asiasi dot basa-basa nang nilihon murupe tu hami atong pinuji pinasangap mahuli Tuhan nuwain dot toktong sahat terori sa leleng nileleng na amen di bagasan kurnia madot anak ton di porbadia amen.